was answer ye be choose you as a leader in the church. Ye won you maybe was you who answer your for as a leader. Okay. So what you say? Obi your pema, eni kwansi esi na as a leader. Obi a ose amanfo awade, oni kwansi esi na as a leader. Obi a open saboro. E na so for bebre ayi, edifo bebre wi apetis. Said the prophet Manasseh down mo wadi. It's true, it's in the Bible. And it's how we are, or you fake. Now obi odi nyame honhom e hya ase na ejuma no ho te se Ebusiafo mamo akwaba stronko eba too much GH munuaba na ama obusua enina dane dano hu se mate medwese na asem kese ene esi na hu benya se ebusiafo meti hu kakra e de ache mu se na mo nso mu behu de ekoso e wo ye manyi emu ebusiafo uyi coronavirus esi nchen asese ade daje e wo Ghana 14 mo dwe atese hu ne pomosi bre eye asofo e hu nsem ever since ye Honorable Kennedy Ejapon MP for Assin Central was shared me dey bi asese wo beyi asofo gidi se omo atrofo edifo wo moto e wo Ghana aka abe tese obeka omo asema tese obi abehu wo musuban a ekra omo no akwese Ghana ha ye de bia da ne ehu nsem a ye di ho enkomo na ne niemu no yehu se asofo bi mu ababonten abebake no se nyame akwan ya e na wonam so no de ye nadwuma because nyame pese afi wei mu ye asofo bi a wo mu na mesuma se edi dwuma bone no wo muto bede di se na ye Christopher ye nyame ma no wo mehu nokrare a ewo mu enu nti o shedwumade na se de asofo back in the bebre ebi kra wo mu krampa wo mu bo ye bo mu dimpo e wo expose ni mu wo muto ba bonte be ka se nyakopon mu e no amakwan se ye na asafo mu no wo be pepe mu efi bia be ka ho bia no be pepe mu na te se enho atefan a asem bia emma ho na ebi so ba bonte a wo mu de wo mu fa no mu kire se de ekoso no enye nyame pe bako se nyankopon empe da se wo bidi efi ebeka ne din ho ana se efi ebeka na safo wani nti eba ne sen ena de ekoso yi Christopher ema ho kwan se enkoso na bi kra de o ma no atuma o mo back ntutu se ensem no aye bebre me ka se me bo asofo din a enye ne ene ebe sori efi eye ahasen eno nti matonsa e de afre eye nyame nipa osofo panyi a woda asafani din e de Holy Ghost and Fire Prayer Ministry the din Bishop and a prophet, Prophet Bernard Esiam, what he has to say, I need to be for Jebre, ye trying about your buy, you come on, ebe shishesu. So Emamo Akwaba Sunkubi, Nankupo Shamo Pase, Mojebre, Echen, Odifo, Mima Akwaba. Miaba Mejoso. Bibi aboko Radia Dumarako. Asafo mahu so omuna hu Kristo adaromanti. Da Kristo ase. Odifo ensemi ehya se ye Honorable Kennedy Ejapon share expose ase no. Ehun se asofo bi mu te se evangelist Akwesi Egua ebiemu so no prophet Kofi Oduro. Omba ponti be ka se Onyankopon akwan so ena ye Honorable Kennedy Ejapon enama te se o yes expose Nyankopon pe ena wo ye because Nyankopon ni je hu se efi na e wo na asafo mu ye be yi efim se na ho beti a efi bia enkan ebi so ababontin te se omoka otherwise se Honorable Kennedy Ejapon okeka ko bebi a enye ne profession ena se enye ne dwuma bebi okeka ko no oye hu asofo dwuma de honhom asem unti ase a untimi nye hu dwuma the likes of a year Bishop Adi our lighthouse Sunday we are obekasa fa ho say the way asofo no ye di omo si o ya atake omo no emwa enye ni nim so say Nyakopon wo onye the author of confusion ontimi ma we mu nkase na we mu sakase enu ti die ba na ekoso sabre medabi nua ba se e wa asem kase a wo bisa mi meka se Nyankopon oye nokora honhom de oka nyina ye baako okay nyame nka no akwa zet de odema Pentecost eno an odema apostolic enti de ekoso ne de for me ye wa abosomsomfo asofo ho okay o ma ba be fraternity of Christianity ena se bebre aba me na so na ensem bebre but me de mintimi nka edrum pempenso bi ebeka okay
na de ekosho manga dem airtime sofo ti bi kaka kire ne members onko gata mu so nkosa gata mu so mfa miare mfa nya akwankire nyame difo be ne be kasa ade enti si ya papa Kennedy Japo ehunu aka ede na motete papa yi me pa so mi aba wati ase Mate wase pa. ede enti ne ma papa yi nya peace of mind nyame de wafro bia ne honhom obiam but akase ye be gina se kwakoye na adwuma Okay. nyame frɛ wo bia so ene nti na odi adoma kyɛde mu bia free soro ba asase so Okay. fipa to ati ase Mate wase pa. enti sɛ Kennedy eye bibi sa me de me foa no so 100% 100% me foa no so Ofano so. Edifo ni bi kamede Bishop Edi Adide no na be example. Wo ka se ye enye nipa akwan se obeyi aten. Na kupo ni bu aten. Onipa de ne se ubehu aba no na watu nhufo se we de aba we de finyakopon we mfinyakopon enu ti se hono we kenyapon de si ni poso se obeyi aten na we nye odifo papa we ne odifo papa no se ejuma no enye ne juma ena wo mu krampo no wo mu ejuma mo ye no wo mu ji hu sika wo mu expect say at the end of the month no ye betwi omoka enu ti aba ne stan ena wo sofo so iye ejuma na wo boa dipa wo sofo obi kra ye depressed obi kra aka krampo na amani aba ne so ni tu enam so no anka we kunu ho na so sofo wo ho say sa ankofo no betwi oma be nyakopo be mama ni da so na enu no nti obi je sika wo ne na ase a ne bone ne sen enu ti ema eye hono bo Kennedy Japo na ejuma wo ye no ensipi enu na asem opese wonka enu ti wo so de na betimi aka fa ho me da Honorable Kennedy Japo ase baabi obi a nyame mfa ne bambo ento ne so okay wo mo se sumas adwene bone afa ye papa we hu erade nti omu nyina omuka because Bible say erade be say obonefo ni tiri mu po who ni say adwembone no modu ya adwembone complete because Micah chapter 3 verse number 1 to 12 okay kan verse 6 ba also sofo bi ogisika no kire bi omfiri nyame but ene o manga ne ma sofo so makatua nso omudi titiri ko asore nkese ni mu a e o Bible mu Micah chapter 3 verse 1 to 12 for say osofo agi akatua kire na adifo ogisika se nkom na de omfa bibi so manso no ma kire na so what you say enti ukọ cancer na bi wan kuta sika wo mo be pamu sisi a that moment also hu so nya the good prophet of God sorry free okọ okay but our Bible mu say se wo kwa ko hunu nyame difu akuta bibi but enye nse chinchina se de ye fufuro atwa bo ato ho ene nka nyina nka ye pa ka Rolls Royce nyina di dambi but awie ye no okra be kọ bo nsam jim nti ebo na omutwa to so na ye asem no enye osofo bi otwa bo de to na nso no se oba cancer kuta 3 million 5 million 1000 2000 omfiri nyame quotation na mama Micah chapter 3 verse 1 to 12 kenkan na ja se efo a obi kra sorry a ne ba kra ne ba huti kakra me ko sofo de bi ada no nam sofo dem to ye di free sa wan he kra mo ma na daje mpo no no po de aye de busuan yi meka se Ghana fo no abebre na no yeti awu okay de enti a me obebuza sofo adenti na okasa because of say uti nyame ase a wo yare a say Holy Spirit ti mu a yare na abese okay kan Galatians chapter 5 verse 16 na o se de honhom ne din nam asase on sem na ase be 20 years me nko hospital da me preach ya no pa bia 5 hours me tunya me nyum 5 hours me koda ya me sode na yare ni nyina ho o mere bibia ateko ya wasi yesua se ye nante honhom ye move with the Holy Spirit Kristo ti obi amu but ena mo nkwase ase mu nti enti se Kennedy Japo hu se sofo keke sofo waawai ebia wa hu se wodo ba bi wura hotel sofo mfo ba wura hotel ntu ko peden ho nti akwanche ntwi fa bi nkra fa ho akwanche bie no ho se hotel there aye haram Kristofo na see sorry ni bi ni organize service hotels conference centers details me make us a bad because Bible say baby a ho ye fie ni Kristo onte ho said ye wo kai na me sofo pani bi a na me ginidi me salute papa baby a obi a papa do nyame nsira na sofo pani frɛ me say ye nko conference wan kanche me bi a ye conference no ye kodu na ye hotel
Tibi jina hwe ni sa me se papa hotel ne kwa koya de no o se ya me ba anu se ba me se ne manka ti ye wura ho e na sofo ne be cheche drink ne meat pie odi be siwa na nkonko prompt me se ma ye ni ya ya de agusu ampa spirit ne tata me torment me ma me warnings me fama se me so me a prophet me come some pain torment ba wo ye individual wo di ade na that spirit ni be gura wo enti ba bia sa asofo ne ya asori bia wo be pese obeko because ade ne di egura wo da so what you say enti se ya papa kene ya po ehu bibi se no oka se me opa kene ya po opa Sunday oma amanfo enresi nwuru ansori de no mun ko hwa ade no mun fa report mo be hu ande asofo ni bi yi o man ganem Eja asofo no enyina so omode ekasetia Honorable Kenny Japan ejuma wo ye ne se Honorable Kenny Japan onye hu madwuma huma die nu onhida endo muskoy onhida nimu ensem kakra asori krampo no se ono krampo no ebi wo ha etomba kwa no akọ eni ti eka asori ye krampo onhida nimu bibi but wo betena na fidie so no wakasa de wo kan semeni so pimpim obi ade a waye awa krampo ubisa ye kwa ke be kira wase no wo mbisa o onu nani boss na no de betena onu wakasa no ochechem so ade no onhida nte ho ase enu ti kra ena gina ho ma ne se oni ho kwan so be se adwuma na nti no mo kasa tia ne se nya ne de se wo be yesu adwuma ne ko ba ye krampo se won fo obi a onim de e wo nyamesumu honhom asem ka won fa ne ntina ne nchen na bibi se no wabisa ne a kire mu a kire na nka wa wo ye show na wo de aye no ndo sorry ya de obehu bia no wo kan wasem obi a no obu na ten me da say Bible so kan Micah chapter 2 verse 1 to 9 Bible say asofo anu e wo se kura nim de osofo bia ye nyankopon bofo wa asase wi so enti se sofo ye nyankopon bofo na se okoka kire obi se onfa sika nko twetwe obi no nku obi a do you work for Christ or you work for Satan mini about ase nyame sofo de wo ye obofo ma nyame said ye Micah chapter 2 verse 1 to 9 kan no osofo bia no wo se kura nim de osofo di kwan so di obi atem osofo tibi ye obi se ne maame ensam fata didi watemu ana aka obusua ne ye tu kasa feed mane ye ho ense Kristo din ani munyam nyame de otawie mo ne honhom ho ma ye etieja wasema wo kemi femi se wasem nti osofo semitie bi mo ye bibi an she Kristo ho no nyama eno ho no ma etimi ka so we fake onye nyame nipa because of so can 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 was answer ye be choose as a leader in the church ye won you maybe wo see hu ho ansa nyafa was a leader okay so what you say obi opem ma eni kwansi esi na as a leader obi a ose amanfo awade oni kwansi esi na as a leader obi a open saboro ena sofo bebre ayi edifo bebre wi apetisi said the prophet Manasseh down mumwadi. It's true. It's in the Bible. And it's how we are. Or you fake. Na obi odi nyame honhom ehya se na ejuma no ho te se obi beka se occupational hazard ejuma no ho enyema se wo ho na te se why sofa no ho fe anti sika ne ba kakra na ma ben na no no so o de falaya eno ho no ma nti asesa ni calling na so for the edi kwan se odi obi falaya adentina so for odi obi falaya se eka ejuma no se wo kosoro na ema na ba oko na ima ba oko na sika ba oko na te se ahanta kakra ba ede ya nipa ye fom enu ntina boniface ewo ho no ntina ehu mobro eso wo no ti so for so eye nipa ide eye de ya oko yi do se won koku won mu ede kra obefom letu ofom no obi eni boss se honom no amu honom no wafom a honom na yetimi qualify ne se oye nyame nipa won ka no kra na so a fake prophet. There is one time na ya asori wo baby me mo asori ni din asori elders 12 emu 9 ya baifo sisu biem me koya asori bi mo mu tie me o mu ni okay asori no elders 12 emu 9 ya baifo elders wo mu tie asori anu se asori penifo emu 9 ya baifo na ubreki bada church members wo mo ye 130 emu 70 ekuta bayi nyame a ofre me na me wo me ba bi a me ye ma adwuma
na me ka se awurade animonyam daade awurade ko yusu mu saa bia ho no ye bompa ya ma pra that life ewia kete ebe pim asore dan no so na saa bia o ne kromo nyina ba yihima be ma me warning ewia kete na ye wi asore no a ka kire me se edifo bebira ba but edifo we ye hu ne se so da so wa bompa ya ma pra that me ba no me manyina omugi me wo mu nyina aduana me hwehwe me nyankopon na pa ya pra da no minnimu no minnim se no tie se oba minnim se awurade aba se holy spirit mo na holy spirit ba minnim se holy spirit aba so what you say and say we suffer now contradictory to the word of God ebe hu because when you hear so say muni we say ayi enchine se enchine yira ne dade yade ma yade nti asofo ense se unyamre yo e wo hu wo yo sofo ense se de bia wo say owo on fire enchine bible ka say wo be yanyuna yanyunu wo be hye nsoso ayese na moturo mojo de oba de oba fiwa fa nanum untimi mekura mremu dua we hwero kronkron we enko ka se me yedifuo na difuo dia ne se wo dia manfo ma enhye brade dia ni monyam odifuo ya kwankere obola so difuo be ne ya kwankere obola so enje papa kene Japan hunu aka ne mfunso be ne waye na me ye ho me pa ko preach on radio station TV station ne ya preach about the false prophet no mu hu ba bi o mu gina me ye sofo aso bia na me kome mbodin me ko se sofo as na me kenkan bible mo ye kenkan bible ni kodu ba bi a ebobo ne so ani o ma ye jampe ho a ehon so na Kristo ehwehwe firi ni manchan yi asori bia be kwa ye nka boni ni menko asori no because the pastor stand for truth obetira no kura kwan ne se de be ya se aprada ne bo na se rapture ne ba obenya kwan akobi okay enti sofo di we nyina gugu kwan ma de na kire se o ye sofo bibia nkire enti se ya papa kene Japan ma ne ho kwan na honkunkun yisu no a me meka se ne nyoma a oye nyina no fi bible mu di oye nia no fi bible di oye nyina fi bible mu eja ye de komo no ebebe ba ansa na no me bisa asemwe sesi ade e Christopher a ewo man mu bebe na o madwen ayomo basa obi hu se me san kwa asori bi mu se e bi asori no hu se na asori ko mu aye obi hu se desi ai se na ye hono bu kene Japan e ka so fo nsem e ba bon te ka po mi am so fo ka po mi sra mi ndini because nipa o jini di so ye so fo no po nim do ye osuma se ye ba no bo hu na enzem ko ne abebo ni din wo mu enu ti se e free nyame a e Christopher e be basasa because e bi atete apansem e bi gidie ahwete e bi kra re e hye nyame mu krampo na ayira because omu ni se sisi ade de nyame di enwo because nyame no wo ha nka wo twen enhye ema tese nkofo mfa ni din ending felsa de me ka to aso ni se o kwa aso nti na bible say munso ahonhu mu nyina nhwe okay okasa munso ahonhu na anya ne se obefura asore akwa asore ha o kwa bunkotodwe maybe was 7 ways of me enquire from the Lord me move with step 1 anya me move with step 2 enti me move with the 7 signs ni nyina say amfa na da me say o say metena baby we say radu with all that 7 ways ni nyina obe answer say mema America ka bo 7 ways wan ha obi Kristo ni bi hwe ne tese ididi arete obeso wo asori a won kwa nyame enhom wo ho ateto betimi atena ho asom me bie mienu pe okay because if you over any can say the way of the prophets okay so what you say because of so we Jezebel or tata prophet Elijah emma Elijah warning enti na adwamanfo attack asofo no Jezebel titimrem woni Elijah nya contact say wo kina ade be kina memo ti ada ho so what you say Bible say Elijah tin odwane na okọ epipo no so ko hwe Awurade animpa so what you say enti na sofo bia say oba bi bembem me ya pon so ya untimi mame untimi no pa kwankyere ope say onu opa kwankyere ma me nkyere the ways a epoasefo mu fa so ewuruli asofo ye nsam yenu wem ekwan da ha enti so oba na edwamanfo a ochiawa spirit no etimi firi ni nsayam ewura odiem so what you say but unim hagen say ya pon so na wo hagi obi be very careful be very enipa any contact eye contact
for a longer period. Spirit a transfer more. Enti no bitimi kwa asori ko hu oba bi na ne be ma asori wa asori dem so ba asori. Obitimi kwa asori ko hu oba bi na ne ko ado se oba yi oba gi ne number. Echi no ne nhyɛ ne dem so hu sawom. Enti so oba be gina so dem na so ofra Emmanuel a me pa cho de ne beba wa answer me. Asafo to me tie for ne ahwefo. Ti me srawo se me kire anwoma mienu to enquire from the Lord. One ensuo. Any olive oil. Men koto apothecary oil. Any sa mystic oil no. Enko olive oil 3 cedi die no. Tobacco. Na bie quotation we Isaiah chapter 29 verse number 5 to 8. For oil ni si ho 3 days. Ube wura asori dem a sofo na akwa na asori boni din gu oil no so hwiegu nsayam sei na pagya kosoro ba ko be suit seja ba ko e be suit seja ena esewa erade the left and right in the kasa yes or no the answer be free unsa right be ba che se ofri nyame. Okay, the left side no che se onfri nyame ena o the oil no si Bible no so enko Bible no for that 3 days. Because nyame honhom ne won ebe wura oil be fortify oil no. Secondly, ensuo ubetima to ensuo bia first Bible no so te say me twere konkru de first so emie Bible nim mani nsi so for 3 days uwia sa ensuo no se okoto se odiifuo bia omfiri nyame ya asori a odi ensuo no ye se obeto apete na nka ne honam obehwiase bio. Would be ra sorry them ho. Would be ra so dem asa wo ti ano na wa split ade no a refuse na gu no so ontimi nya asori bio na asori nyina asa because ensuo no honkonko yusu oyusu oil but enye yenye oil ya kototo 2 million 10 million 20,000 50,000 no mechanical no o de tribe na hwe wa na be fra GTV na de o ma seda bro o de tribe na hwe keke Odi for number et has so na yen fancy ha. Misraw enye ne se ma kire erade akwankyire nti na ba be ha me mobile phone eni adaje 0249 631 876 0249 631 876 another number 020 385 1633 020 385 1633 Misraw eya from efura no pa by 8 copy manumere by 5 metima nyambre de amount erade nka ho no ntine ne mu nkyerɛ amen. Amen. Ebusa for ene meba ma yakwan ama ye dwumadie no esi hye so Tuma GH ewo Instagram betimi afolo yen ho ewo Tuma GH _ ebiemu so no ubetimi a share video e de amadofo bibia obembi ono no so ehu eye ensem no eni eso midin e de nana ama obusu a ene de mene prophet Bernard Esiam awoda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ene yetetwe enkomo that's ene ye besan edi enhyemu biem makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na